سلام تماشابینان گرامی. برنامه نوبتی نکهت است تقدیم از تلویزیون علم و طبیعت. ما خواستیم در برنامه امروزه درباره گل جالب تاج خروس معلومات دهیم. پس پیگیری برنامه‌های تلویزیونی علم و طبیعت باشید. گل‌ها از زمان‌های قدیم تا به امروز همچون رمز و تجسم احساس و معنا در میان تمدن‌های گوناگون جایگاهی مخصوص داشتند. گل‌ها نه تنها واسطه زیبایی بلکه رمز صداقت و مهربانی و روح بخش انسان می باشند. یکی از چنین گل‌ها که با شکل غیر مقرری و رنگارنگی خود فرق می کند این گل تاج خروس می باشد. آن با نام علمی سلیسیا کریستاتا شناخته می شود و یکی از گل‌های آرایشی در باغ‌ها و گلگشت و خیابان‌ها به حساب می رود. گل تاج خروس و آن که اصلاً یک رستنی تروپیکی و سوبتروپیکی می باشد امروز در بسیاری از منطقه های جهان از جمله در تاجیکستان نیز پرورش کرده می شود. آن به اقلیمی گرم مطابق بوده دارای خصلت‌های استتیکی، شفابخشی و حتی غذایی نیز می باشد. همین است که این گل برای دهقانان و دوستداران طبیعت موقعی خاص دارد. سلوزیا تاج خروس یک رستنی بسیار ساله و یک ساله می باشد. سلوزیا از کلمه یونانی گرفته شده. سلوس کلوس یعنی گرفته شده معنیش یعنی آتش زننده علنگ زننده می باشد. یعنی که شباهت با رنگ و شکل تاج خروس می باشد. یکی تاج خروس در شرایط جمهوری تاجیکستان بسیار خوب انکشاف و افزایش می یابد. دوره انکشاف و افزایش یابیش از بهاران از ماه‌های مارس سر شده یکی تا تیر ماه آخرهای ماه اکتبر یکی تا فرو رسیدن سردی ها یکی انکشاف و افزایش می یابد. یکی در دوره انکشاف و افزایش یابیش یکی دوره گلکنی زیبایی بخش است و یکی با شکل و نمودهای گل یکی حسن و آرای شهر را یکی زیبایی بخش در کبوترزارکنی بسیار استفاده برده می شود. طرز پرورش و زیاد نمودن سلوزیا در گرم خانه یکی در جایهای گرم یکی در ماه‌های فوریه یکی پرورش کرده می شود یکی در حرارت 18-25 گرادوس منطقه باید گرم باشد یکی در حالت گرم بودن انکشاف و افزایش یابی رستنی خیلی تیز و خیلی با صفت انکشاف و افزایش می یابد. طرز پرورش نمودن یکی سلوزیا از تخمی زیاد کرده می شود. تخمی سلوزیا را بسیارتر در شرایطی که خاک‌هایش نرم باشد در تورف، پورو، گوموز در شرایطی که مساعد پرورش می‌نماید و انکشاف افزایش می‌یابد. در حالتی که ما تخمی ها رو کشت می‌کنیم یعنی بالای تخمی ها رو یعنی با جسم سبک یعنی بالای تخمی ها رو یعنی کمی یعنی نوکیشون رو کوک می‌کنیم یعنی انکشاف افزایش یابی تا اینکه تخمی ها مساعدت کند و تیز انکشاف افزایش یابد. یکی در حرارت گرم بودن یکی گرم خانه‌ای که ما پرورش می‌نماییم سلوزیا می‌تواند در مدت یک هفته 7 روز و 8 روز یعنی انکشاف افزایش را سبزیش کند. در حالت سبزیش کردن هنگامی 3-4 برگ‌های پهلویی پیدا کردن سلوزیا ما می‌توانیم که یکی کوچات کنیم یکی هر یک دانه رستنی ها را الوهیده گرفته یکی در ظرف‌های الوهیده یکی با غذای صنعی تامین بوده ما می‌توانیم در داخلی گرمخانه یکی در قطعه الوهیده ما آنها رو در داخل هر یک ظرف‌های یک دانه یکی نهالکی سلوزیا را شینانیده آن را ما پرورش نماییم. گل تاج خروس در زبان‌های مختلف نام‌های گوناگون دارد که اکثر آنها از خصوصیت‌های ظاهری آن سرچشمه می‌گیرند. مثال در زبان انگلیسی آن را کاکسکامب می‌نامند که به معنی تاج خروس است. این گل از عائله امارانتوف‌ها بوده خویشاوندی نزدیک رستنی‌های خوراکی چون امارانت به حساب می‌رود. رستنی یک ساله است و اساساً تا بلندی 30 تا 60 سانتی متر قد می‌کشد. پایه آن راست کمی شاخه‌دار و سبز رنگ است. برگ‌ها درشت و تیزکنار بوده رنگ آنها وابسته به نوعی می‌تواند سبزی تیره، سرخ چتاب و یا گلابی باشند. یکی مسافه شینانیدن کشتی هر یک رستنی ها یکی مسافه کشتشان وابسته از نمود رستنی ها وابستگی دارد یکی نمودهای تاج خروس یعنی قد پست میشه و قد بلند میشه قد پست قدشان 25-30 سانتی متر قد بلند تا 60-70 سانتی متر میشوند یکی نمودهای قد پست اندازه مسافه بین رستنی ها 15-20 سانتی متر شنونده میشوند و قد بلند باشد اگر 25 تا 35 سانتی متر شنونده میشوند زیرا که یکی نوعهای قد پست میتوانند که این نوعهای بسیاریشون یک نوعهای سلکسیونی هستند در حالت سلکسیا کردن در اینجا شما در یک نمود
як растанӣ яке чанд намуди рангро мушоҳида карда метавонед, яке нав рангҳое яке диққатҷалбкунанда бисёр дар ин растанӣ мушоҳида карда мешавад. яке олимон ва селексионерон аз бисёр зебогии ин растаниро ба назар гирифта яке навъҳои наверо ҳосил намуданд, ки ҳоло имрӯзҳо мо дар семе кабудзоркунӣ бисёр истифода мебарем барои истифода бурдан навъҳои қадпаст яке бештар дар қисмати сарҳадии гулҳо шинонида мешавад, зеро ки дар ҳолате ки мо вақте ки дар ҳолати шинонидан яке растаниҳои қадпаст дар қисмати дохилии растаниҳои қадбаланд ки вақте шинонидем яке биниши он яке мо онро дар ҳолати ҳамбастаи гулҳо дида наметавонем ва шакли ҳамун гулҳоро яке хуб инкишоф афзоиш ёбиашон дар қисмати мобайни гулҳо инкишоф афзоишо хуб намешавад ва ҳангоми дар қисмати сарҳадӣ будан дар қисмати мобайни марказии ҳамбастаи гулҳо гулҳои қадбаланд ва оҳиста оҳиста ҳамхе то гулҳои қадпаст шинонида мешавад, ки дар ҳолати шинонидан вобаста аз баландии растаниҳо ва инкишоф афзоишёбиашон масофаи онҳо яке аз рӯи хусусиятҳои ҳар як растанӣ вобаста ба онҳо яке масофаи онҳо шинонида мешавад. ин сохт ба тоҷи хурус шабоҳат дорад ва маҳз ҳамин тарзи ташкилёбии онро аз дигар гулҳо фарқ мекунад. ранги гулҳо метавонад гулобӣ, сурх, зард, арвовонӣ ва ҳатто сафед бошад, ки вобаста ба навъ ва шароити парвариш фарқ мекунад. гули тоҷи хурус ба унвони як гули гармидӯст ба нури офтоб эҳтиёҷ дорад ва дар ҷойҳои сояафкан нашъунамои хуб намекунад. аз ин рӯ онро бояд дар ҷойҳои офтобӣ ва кушод парвариш кард. ин гул ба хушкӣ нисбатан тобовар аст, аммо обёрии мунтазам метавонад рушди онро беҳтар кунад. хоки сабук, каме регдор ва дорои моддаҳои ғизоӣ барои он муфид аст. дар заминҳои сахт ё намнок он хуб нашъунамо намеёбад. шурӯъ аз моҳи март метавон тухми онро дар дохили гулхона кишт кард ва баъд аз гарм шудани ҳаво моҳи апрел ё май ба кӯчаву хиёбонҳо кӯчонидан лозим аст. давраи гулкунии он аз тобистон оғоз шуда то аввали тирамоҳ давом мекунад. бояд қайд кард ки навъҳои хушсифати он метавонанд то охири моҳи октябр низ гул кунанд. дар ҳолате ки мавқеи ғизогирии ҳар як растанӣ васеъ мешавад, растанӣ метавонад ки яке инкишоф афзоиши худро дигар кунад ва инкишоф афзоишашро тез кунад. яке ҳар як растаниҳо вобаста ба мавқеи ғизоӣ чӣ қадаре ки мавқеи ғизоӣ яке таъмин бошад, аз ғизо бой бошад хокҳое ки мо мешинонем, ҳамон қадар инкишоф афзоишашон тез мешавад. дар ҳолате ки растаниро дар хокҳои зичнокиашон сахт яке хокҳои табиӣ мо растаниро мешинонем, ҳангоми намнокии хок кам шудан растанӣ метавонад ки инкишоф афзоиш наёбад, яке решояш хуб инкишоф афзоиш наёбад, яке тараққиёти растанӣ суст мешавад. вақте ки мо дар ҷойҳои доимӣ яке растаниро мебарем мешинонем, мо растаниро ҳатман яке бо хоки дохили зарф буда яке мо растаниро мегирем мешинонем, то ин ки дар мавқеи кушод минтақаи гарм ва минтақаи ҳаворас растанӣ хуб инкишоф афзоиш ёбад. дар ҳолате ки минтақаҳо яке соя мешавад ё ки намнокиашон баланд мешавад, яке ин таъсири худро мерасонад ба инкишоф афзоишёбии растанӣ. дар ҷойҳои соя яке растанӣ гармидӯст аст, дар ҷойҳои соя нисбатан яке навдаҳои паҳлӯии растанӣ яке хуб инкишоф намеёбад, яке гулҳояшон андозаи ҳаҷмашон хуб хурд мешаванд ва суръати инкишоф афзоишашон хурд мешавад, яке сифати гулкуниашон паст мешавад. дар ҷойҳое ки майдони кушод ҳастанд, яке ғизонокиашон баланд ҳастанд, инкишоф афзоиши хуб доранд, яке растаниҳо метавонанд ки хуб инкишоф афзоиш ёбанд. яке давраи инкишоф афзоишёбиашон дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке давраи гулкуниашон ки ба парку боғҳо, ба кӯчаву хиёбонҳо яке ҳусну зебогии зиёдро медиҳад, яке дар ин ҳолат давраи инкишоф афзоишашон аз моҳҳои март яке дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дохили гармхона бароварда мо зарфҳоро растаниҳоро дар майдони кушод мешинонем ва то давраи инкишоф афзоишашон моҳҳои октябр гулкуниашон ҳамин давраро дар бар мегирад, яке ҳангоме ки иқлими мо тағйир ёбанда аст, баъзан солҳо ҳарорат баландтар мешавад, баъз сол ҳарорат пасттар мешавад, яке ҳароратро ба назар гирифта ҳангоми ҳарорати замин яке 15 градус шудан мо метавонем ки растаниҳоро ба яке ҷойҳои доимия шинонем. ҳангоми ҳарорат паст шудан ба плюси 5 градус селсия мо метавонем ки яке дар растанӣ яке таъсири зиёд яке растанӣ ки
гармидӯст аст, яъне ки ҳангоми сард шудан, ҳангоми ҳарорат паст шудан тез осеб мебинад ва ба нестшавӣ меравад. Яъне ки дар ҳамин давраи инкишоф афзоишёвии ҳарорати ҳаво ҳангоми баланд шудан хуб инкишоф ва афзоиш меёбад. Яъне ки инкишоф афзоишёвӣ талаботаш ба намнокӣ миёна ҳаст. Ҳангоме ки намнокии замин паст мешавад ё ки ҳангоми намнокии замин баланд мешавад, яъне ки ҳангоми баланд шудан дар ҳолатҳои инкишоф афзоишёвӣ, яъне ки решаҳо хуб инкишоф афзоишёвӣ ҳолати пӯсиши решаҳо ба назар мерасад. Яъне ки дар ҳолати намнокӣ мӯътадил будан инкишоф афзоиши растаниҳо хуб ва босифат, яъне ки растаниҳо яъне ки ба касалӣ ё ки ба дигар организмҳои растанӣ яъне ки таъсир намерасонад, инкишоф афзоиши растанӣ хуб мешавад. гули тоҷи хурус дар тамоми ҷаҳон, махсусан дар Ҳиндустон, Чин, кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ, Шарқӣ ва Африқо ҳамчун гули ороишӣ бо арзиш истифода мешавад. Ин гул дар боғҳо, роҳравҳо ва гулдонҳои хонагӣ низ парвариш карда мешавад. Ба туфайли шакли ғайримуқаррарӣ ва ранги дурахшонаш он диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Дар фарҳанги мардумони Ҳинд ва Чин гули тоҷи хурус рамзи шараф, шуҷоат, нерӯ ва ҳаёти ҷовидон маҳсуб мешавад. Онро барои зинат додани маъбадҳо, дар тантанаҳои расмӣ ва маросимҳои мазҳабӣ истифода мебаранд. Дар баъзе кишварҳои Африқо ин гул бо рӯҳи гузаштагон пайванд дода шуда, дар маросимҳои расмӣ низ ҷой дорад. дар Тоҷикистон низ махсусан дар деҳот ин гулро мардум дӯст медоранд ва гирди ҳавлӣ ва боғчаҳои хонаро бо он ором медиҳанд. Он бештар дар фасли тобистон ва дар рӯзҳои иди меҳргон дар саҳнаи чорабиниҳо дида мешавад. яке давраи гулкунияш бисёртар нигоҳ доштан, яке вақте мо парвариш мекунем, яке растанӣ вобаста аз хусусиятҳои биологии худ, яке дар мавсими аст, моҳлати яке гармидӯст ҳаст, мо дар ҳолате ки дар гармхона парвариш мекунем растаниро, мо баҳорон моҳи март аллакай растании тайёрро, яке растание ки ба гулкунӣ оғоз кардааст, онро мо мегирем дар ҷойҳои домияш мешинонем. Агар ки мо вақте ки тухми растаниро моҳҳои феврал ва март кишт кунем, агар аллакай давраи гулкунии растанӣ нисбатан дертар, моҳҳои июн, июл фаро мерасад, ки аллакай давраи мавсими гулкунии растанӣ дертар фаро мерасад. Барои ҳамин мо барвақттар ки тухмиҳоро дар гармхона дар шароити мусоид парвариш мекунем ва баҳор охирҳои моҳи март ва растаниҳоро мебарорем дар майдонҳои кушод, яъне ки дар кӯчаву хиёбонҳо мешинонем ва инкишоф афзоишашро, яъне ки гулкунияш аз баҳор, яъне ки то тирамоҳро дар бар мегирад. Гулкунияш, яъне ки ҳар як растанӣ дар давраи инкишоф афзоишёбиаш, яъне ки гулҳои нав пайдо мекунад, яъне ки инкишоф афзоиш ёфтан мегӯянд, яъне ки гулҳо пайдо шудан мегиранд. Дар ҳолати инкишоф ёфтан, яъне ки ҳар як навдаҳои паҳлӯе ки дар растанӣ пайдо мешавад, яъне ки қобилияти гул карда, мева бастанро дорад. Яъне ки шакли гулаш, яъне ки тудагул мебошад, дар дохили тудагулҳо, яъне ки меваҳояш, яъне ки бисёр мевагӣ дар ҳолате ки дар ҳар як тудагул, яъне ки ба миқдори зиёди тухмиҳо мавҷуд аст, ки тухмиҳояш андозаашон хеле хурд астанд ва бениҳоят бисёр ҷойгир шудагӣ ҳастанд, ки яъне ки дар ҳар як растанӣ ҳангоми ҷамъоварӣ кардан мо метавонем ки қисмати гулҳоро мо ҷамъоварӣ кунем, яъне ки дар ҷойҳои соя, дар ҷойҳои сояи ҳаворас мо меваҳоро, яъне ки хушк мекунем ва баъд аз хушк кардан аз дохили ҳамун меваҳо, яъне ки тухмиҳо ҷудо мешаванд. тухмиҳои ҷудошударо мо ҷамъоварӣ мекунем ва баъд аз ҷамъоварӣ кардан дар моҳлати нигаҳдорӣ, яъне ки дар шароити мусоид нигаҳдорӣ мекунем. баъд аз он нигаҳдорӣ кардан мо метавонем ки тухмиҳоро барои кишт, яъне ки омода созем, тухмиҳоро кишт кунем. гарчанде дар адабиёти классикӣ тоҷи гули тоҷи хурус ишораи махсус надорад, аммо дар шеъру сурудҳои муосир ва шеъри кӯдакона он мақоми хос касб кардааст. яке аз паҳлӯҳои камтар маълум вале хеле хуби гули тоҷи хурус хосиятҳои шифобахшии он аст. дар тибби халқии Африқо, Ҳиндустон ва Филиппин барг ва гули ин растанӣ ҳамчун воситаи зидди илтиёбӣ ва зидди хунравӣ истифода мешуданд. барги он ки дорои моддаҳои флавоноид ва антиоксидант аст, барои беҳбуди ҳозима ва паст кардани фишори хун муфид дониста мешавад. гул ва баргҳои гули тоҷи хурус инчунин барои табобати бемориҳои пӯст, табларза ва ангезиши меъда истифода мешаванд. дар баъзе мавридҳо барги он баъд аз пухтан ҳамчун ғизои шифобахш барои кӯдакон истифода мегардад. тадқиқоти илмии муосир низ исбот карданд, ки гули тоҷи хурус дорои пайвастагиҳои биоактивӣ мебошад. флавоноидҳо, сапонинҳо ва алкалоидҳои мавҷуд дар он метавонанд ҳамчун асос барои таҳияи доруҳои нави фитотерапевтӣ истифода шавад.
یکی از پهلوهای شوبخشی گل تاجی خروس استفاده آن در خوراک می باشد. در کشورهای افریقا و قسماً آسیا، مخصوصاً در نیگریا و اوگاندا، برگ‌های جوان گل تاجی خروس همچون سبزوات استفاده می شوند. آنها را در خوراک‌های معروف محلی، شورباها و خورش‌ها استفاده می برند. برگ‌های این رستنی دارای ویتامین A، ویتامین C، آهن و کلسیم می باشند. آنها اینچنین منبع خوبی نخ و ماده‌های آنتی اکسیدانت به حساب می روند. از این رو استفاده آن در غذای هر روزه می تواند برای سلامتی عمومی، مخصوصاً برای کودکان و زنان حامله مفید باشد. یکی هنگامی ما استفاده بردن یکی در حالتی که وقتی که نهال خورده است استفاده زیادی نوری ها یکی تاثیر خود را میرساند، زیرا که یکی ریشه های پهلویی یکی ریشه های نازکی که انکشاف و افزایش می‌یابد خوب ترقی کردگی نیستند. در حالتی که ریشه هایشان یکی خوب ترقی میکنند ما میتوانیم که نوری های ایلاوگی و نوری های مینرالی و ارگانیکی به قطعه زمین وارد کنیم تا اینکه حاصلخیزی خاک بلند شود و انکشاف و افزایش رستنی خوب شود. در حالتی که انکشاف و افزایش رستنی سست میشود یا که در حالت نهال خرد بودن ما از نوری مینرالی یعنی که به مقدار زیاد استفاده بریم، این علاقه به قسمت ریشه رستنی که تاثیر خود را میرسانند و ریشه ها به نابود شوی آمده میرسند که در این دوره یعنی که ترقیات ریشه رستنی ها خوب نیستند. یعنی که تا دوره انکشاف و افزایش یافته یعنی که رستنی مستحکم شده، ریشه پهلویش یعنی که خوب مستحکم شدن، یعنی که پیش از کشتی رستنی ها ما باید اول زمین رو یعنی که تیار کنیم برای کشت کردن رستنی ها. در جمهوری ما یعنی که رستنی های یک ساله با اون که سه نمودی آن همچون در سیستم کبودزارکنی بسیار یعنی که پرورش کرده می شود، یعنی که تاج خروسی خوشمانند، پرمانند و تاج خروسی شونامانند خوب انکشاف و افزایش می‌یابد. یعنی که شکل‌های این گل وابسته به رنگشان گوناگون می‌باشند، سرخ، سفید، گلابی و دیگر نمودی رنگ‌ها را دارا می‌باشند که در همبستگی در سیستم کبودزارکنی در یک جایگی استفاده می‌برند. در استفاده بری یعنی که وابسته از نمودی رنگ‌هایشان یعنی که از هم فرق کننده، از هم جدا یعنی که در همبستگی با دیگر نمودی گل‌ها استفاده می‌برند برای یک شکل زیبا دادنی به شکل قالین است، به شکل دوره شکل است، یعنی که به شکل آمیخته است، یعنی که شکل زیبا دادن یعنی که رنگ‌ها در حالتی که گوناگون می‌شوند. در اینجا یعنی که دقت جلب کنی هر یک ساکنان محلی و ساکنان خارجی یعنی که هنگامی که در شکل‌های گوناگون یعنی که شنیده می‌شوند یعنی که دقت جلب کنی در اینجا زیاد می‌شود و شکل انسانیت برای توجه ظاهر نمودن در هر یک نوع یا هر یک نمودی آنها یعنی که توجهی بیشتر ظاهر می‌نماید. برای خوب یعنی که انکشاف و افزایش یافتنشان این رستنی با اویله امارانت با اویله امارانت ها داخل می شوند که در ترکیب خود 60 نمودی رستنی ها رو در بر میگیرند. یعنی که در جمهوری ما نمودهایشان بسیار است. انکشاف و افزایش یابیشان در سیستم کبودزارکنی سه نمود اساسی آن را ما استفاده می‌بریم. گل تاجی خروس با سبب آن که پرورشی آسان دارد و زیبایی جلب کننده در بازار گل فروشی جایگاهی خوب کسب کرده است. در کشورهای چون تاجیکستان که اقلیم برای پرورش آن موافق است، رشد پرورش این گل می تواند یک ساحه نوی درآمد و صادرات باشد. طلبات بازارهای منطقوی با گل‌های آرایشی سال تا سال می‌افزاید و همین می‌تواند برای فرمران امکانی رشد اگروبیزنس را فراهم آورد. با وجود آن که گل تاجی خروس در بسیاری از کشورها پهن شده است، آن می‌تواند با بعضی تهدیدها دچار شود، از جمله تغییریابی اقلیم، استفاده از حد زیاد نوری‌های شیمیایی، از بین رفتن گوناگونی نوع‌ها و ناکفایه بودن آموزش علمی آن می‌تواند پهن‌شوی و رشد استوار آن را محدود سازند. از این رو ضرور است که اینستیتوت‌های علمی، دانشگاه‌ها و گلپروران در یک جایگی برای نگهداری تکمیل نوع‌ها، تبلیغ استفاده گوناگون جبهه این گل، چاره‌های تأخیر ناپذیری اندیشند. گل تاجی خروس نه تنها یک عنصر زیبایی باغ هاست، بلکه آن دارای تاریخ، ارزش طبی، خصلت غذایی و امکانیت رشد اقتصاد، آن رمز قدرت، زیبایی و زنده شوی طبیعت بوده می‌تواند. در رشد فرهنگ اکولوژی و اقتصادی سبز نقشی مهم بازد.
در شرایط تاجیکستان که دارای اقلیمی گرم است، پرورش این گل میتواند یک نوع منبع درآمد برای اهالی دهات و همزمان یک عنصر رشد ساحه گل پروری ارزیابی میگردد. تماشابینان عزیز، این بود معلومات درباره یک گل جالب و دقت جلب کننده و شفایی تاج خروس. تا برنامه‌های نوبتی شاد و خوش بمانید. خیر.